Wakomori watukufu, Wakomori mjihunda wa mwema siwa ya Komori, Wakomori mjihunda wa ubonze mwe Komori, bal wajihunda wa harumwa yenti ya Faranta ngani mbushironi bahati njema na heri na mparano humalahoni hanyu numuhazini hanyu na nyimrishili yao mrangali yao banu habaha na nyimjoka urangalia ngari kusudi yao ni bahati njema insha Allah taala. Rihomo njia harumaze zimimbari zinu shale ori tamani jeri njia mbabi banu riwone se madandra rubasi kaunde zarbiha banu usu kwa leo ze madandra hizo rizikusudia jeri hadisi mbabi dasi na nyinyi Wakomori watukufu kao ri one sembabi hawa jimla ikao neze habari ikao zijihunda wa harumwensi ya Komori madandaru anzar tike wale ritirenge wakati hauka wanu wa Komori usukwa leo njataha ndongo zingiza hamba baishwa tiho morongo harumazere zozinu inu tujuru de mihima ya hoa Komori ikao wajao hunu tahazi taratibu za hema dzihiro wakati urenge ya winji ngabo wabirao hamisi waza hao bidhati watamani ukao rikedasi nao ichonge saikao ri kardashinda rahunda wakati ranji haruma zero zozinu shausu kwa leo tirenge madda ndraru njeni hadisi mbaba ndaminanyi madda ya mwando de ya zahusu asosiasyon ya uzuri wa dini. Asosiasyon ya uzuri wa dini ikao ngasina takriban ya nusu ya mwezi banu tandisa uivumbua ilili wonese yani nga sisi kartibanu wa politiki basi kartibanu handongo njema na maendeleo banu sisi karturema wandu walu harumwezi watijwa ile wakabangari wa kontreu madina ya hao no ngari kontreu ye systemu iyo de atwengesa rarengaze fursa zinu rirongowe banu rionese parce que ngarema o systemu shakaturema madina ya wanadamu haukati jimu wanadamu mru hajo muyenga mru ya mhunda hindi abonge sisi ngari kontreu systemu donc ya association ya uzuri wa dini warenge disposition wafanya urongo njema tizamba banu tionesa ze enjeu tituwanya swaha ya huswe uzuri wa dini leo inu ngamjoni wonese haukari wono ile nongo uzuri wa dini wazifanya harumasha isi wa shamwali riwono ngabora senyima tena riziona razishia za uhusu wa uzuri wa dini rijuka uzamba banu tena imada ya vili de situation ya depute Bakari wa Hengongwe depute kao eze miharbatu ya ifanyao harumwe Ngongwe ngani miharbatu ikao ya upulivusheo ya aibu ya uone samru tona vision tona hata mahendo itwani parce que si wasasi ngari mjua depute Bakari heli yahe ngari mjua kaweti mndu mwenza haya mwenza jinite ngari mjua ujanizo banu rionese ye miharbatu depute Bakari ya ipanga o harumwe bavu ya Ngongwe mada ya raru deze election zijao za hema depute ngaruja rutonya so habanu neze fikra rolonizo nembabi raelewa iyo ya hangu mimi yani nembabi raelewa ya husu ze election za he legislative zijao abonge wa Komori mjihunda o harumaze ntanata za he dunia kamili wa Komori mjihunda o harumwe masiwa ya Komori yo manne wa Komori mjihunda o bonze mwe Komori har e dunia kamili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam Haji Mbaye Swali. Wa Komori rekahanza ruone sembabi bana ukana zentura la nizo huja randisa ndongoza usuzuru adini sha samahani niwonese ukana wa Komori mjoka urangalia banu habasa ni wa Komori mjoka hunre bahati mridunge harumaye sheni ya habari za Komori kao warenge initiative ya uri ya ushawishi ze video za hatu zinu mguna wakusudia heri ngari mbushirao ni baraka
na imani na usalama. Zentu zarani zo huja randi sahovumbua association ya uzuri wa dini yatendelwa ni Ustadhi Fundi Musa Adamu homjini Zahani la Bambao. Riwone sa ze enjeu za mkelenti za na ene association ya hahe. Riwone sa ze tambu za nzo zipangwa zi derange association uzuri wa dini. Riwone sa ye mipango. Riwone sa ze nongozo ntipia ze anu za ze nongozo ntipia. Mgwa jailia ngam amini ke message na ibeha ze kadombili ipase. Ze message na zibeshe ya uzuri wa dini zipase. Pourquoi na bazipase? Ye maana tiono video ya Ustadhi Musa Adamu wa rais wa uzuri wa dini hakawifanya hasibabu de message na mbeshe yayo yabunga muaminukana ye message na ibeha ya huso uzuri wa dini iwasili hauka rais hafanya reaction mtujulana naye tina mkataba hangu dami naye wala ntina bezweni mjue hao wandu wa wazuri wa dini ntina bezweni wajue shamimi tikautoa nyaswaha zenyaswaha hizo zisasabisha ula rais wa hea association ya uzuri wa dini hafanya repost akaunijibu kajanjibu nai shahaonesa ukana ezahe fikra ukana eambilo ankili ya renga uhakana mbabi yabo ranzia onesa henamna hiyo yabo Ustadhi Musa ti amini ukana roandrua hahe rayeye mwili waone video nafanya kadombili na vumbua na sible uzuri wa dini na unja sible nai tikautoa nyaswaha abongele oban tikaurudindre jei jendenge madda ya hangu ya mwando niwonese ukana dezilara kauzamba ukana banwe association uzuri wa dini inutime ngoni hamaneze association zindwa jina haukai association ya uzuri wa dini ze evenement wazifanyao ne usaidizi wafanyao wonguo difera na association zindwa jina yoga na rambilane ze kweli singa sivanu heze njema za hoa Komori na ujofa inyo wa Komori njema rizambe association ya uzuri wa dini wa haruma namna ya ukana wawinji wa haoneze ransenyi marulonizo wa usaidia wandu wenji wa Komori reka hadzunguo bure reka hanamna zindwa jina za finansi za uwaha ze madrasa wetina hata hata entere zirejeyu ya association o mahala hula wabe haweze mali ye dalilu wa Komori riwono si wasaya ikanga bwa tuona ye accueil yafanyiwa ye rais wa uzuri wa dini haruma shesu wa Shamwali riwono ye evenement zafanyishi haruma shesu wa Shamwali riwono zendrongo zoti pia zafanyishiha haruma uzuri wa dini iho Mwali wafanyishiha ceremony ya ouverture ceremony ya inauguration ya madrasa mkuu mengoni mweze madrasa zilo Mwali wao uzuri wa dini sisi rotodo hamba sikartivanu hawani ya dina fulani au dina fulani ngari za sivanu haufitene yeze njema no wafanya oze njema yani ze entereza henti no wananti ngabo wandu ko wavumbua banu zenengo wakofanya zembi bahiwo hwelewa hamabala ngari wa cible personnel kartu cible mdu personnel. Donc Ustadhi Musa Adamu ngu mérite de respect, ngu mérite encouragement daene association ya uzuri wa dini. Association ya uzuri wa dini wende Mwali juzi watamia ye madrasa wafanya dua abo ye Mwali mobilizeha ye akoyafanyishi Mwali jamais vu. Izo de mana leo rarenga initiative inu kana zenongora zamba zentu zavira
za usoe uzuri wa dini ngazi verifie uleo wa Komori. Haukabanu sisi ngarijo hamba ezembi rambe nezenjema eka ezembi ngizo za mru opoza leo mfano ngarijo hamba haukabanu ngari wanao na system kartuana na madina ya wandu hauke madina ya ho wandu wao ngarjo ukadasina o harumai mashuhuli ya hemila ya hatu haruma ze nyafati haruma ze kategori pia za kulturi za Shikomori ngarjo hundi habwazima dasina o wandu walo haruma ezi sirto ezi ngarjo ujwa ujivura shansi hena mna raumbishi haye kulturi ya hatu ye Kikomori ya hatu kabati namna ito ukai fori Tanganyihe wazima ze maulida zilio harahamu mzimtukufu wa maulida unu ikao ngabo maopoza wenda harumwe maulida ngabo maopoza wenda ngabo mawandu hezi wenda harumwe maulida hizo kabati mndu jo shinda yazitowe sincèrement je suis opposant farouche contre le pouvoir ya Azali shamimi tina ujua hu exige mndu mdembeni ya tilalike hezi yekaye mndu wa hezi ngaruto hunda nabadzima harumaze mashuhuli hunda shangari ngari himilia zenjema zifanyishi hao haruma. Donc abongeleo wakomori watukufu rikaurenga yeshwa bahashinu rimoneseni ukana zenongora zamba juzi za husu uzuri wa dini yeze ani ze preuve neze elema ne mujitama wakanti hausuye association uzuri wa dini zandisovenuha haukari mwambiani izora hamba za handani za uso uzuri wa dini rikautoanya swaha uzuri wa dini si rikautoanya swaha kartina bezwe warijue simbani auri wajue wombani shangari jivi wao nizo warendao izo de permete rakautoazenya swaha neze renseignement parce que banu si wandu rahundra bahati rafanya hazi da sino wandu wa service de renseignement ya Komori mahayabira yabo kaleo rihundu renseignement rikanti krasmi ritujuizo razishia rijari toanya swaha karna ujua kakartoanya swaha abonge association ya uzuri wa dini ngamshukurio ye raisi wa he uzuri wa dini hauka haishia hizo na haba hauka hazikonfirme ntina besoin rijulane ntina besoin ya uhujua fundi Musa ngojon samihi sha hizo na kaanza na ambe hizo na kaanza nuonese banu ye association ya uzuri wa dini neze activite wazifanyao neze evenement wazifanyao ngwa merite au succès si uzuri wa dini basi ngabo ze association zingi zifanyao she association ya uzuri wa dini ngamina de renseignement banu je pense que dans 48 heures ye serikali ya Faransa ngwajo kaula lika ya rais wa uzuri wa dini wande wa mremercie haukai association inu ikubali wa haruma makaratasi na enregistrement za kanti rasmi ya uso uzuri wa dini haruma serikali ya Faransa ngamina renseignement ukana dans 48 heures et quand tu dis trompe et araisi wa uzuri wa dini ngujula hikiwa haruma serikali ya Faransa kata bade serikali ya Faransa wo ministre de l'intérieur hawo ambassadeur hawo ani wa mana mhu wa heti uenda ya waremercie ya association ya uzuri wa dini ukabanu tizamba haruma video zavira haruma za renseignement ruloni zo ngabo maelui wa maore wako jiupanya insemeni rahawe jenda harume centre ya uzuri wa dini wenda wefanya dzunguo gratuit harume centre mruliva hindi mruliva 60 euro mamaha 60 euro nabo ngabo wandu hazi yabo ngabo wandu hazi watona papie yabo wanzo wandu taratibu wangilomba hindu abongeleo
ina swaha na nzoni itoe haruma eza usuzuru wa dini banu hautimizi yesu inu. Mana leo ntuanza ni kemle nunga njo kamle haukamiti mfubi ngabo suje mbili njo kautahanza banu njo kautahani kemle rahana yesu inu. Nitoe nyaswaha ya hema mamru ya uzuri wa dini wa jiundra Ufaransa hukana ufundi Musa woye yerezida mayoti yabonyi mlo Faransa mlo haruma uzuri wa dini nganyinya entere inji ya huprofite fundi Musa ne association inu ka fundi Musa ngujojo ubaki mayoti eza henga johenda ya association nge johenda yabonyi mlo Faransa mlo haruma uzuri wa dini ngeladimu mfanye atu pri mzingareze rongo zinu amme hauko winji selone zirasenyma o winji wa hoandu wanzo ate mharbatu ya haruma ya association ya uzuri wa dini wangwa juhundu Faransa wandu wa hoa na shama ntuta fitna nga mambo izenulonizo sisi ngarambao sima direct ili wandu wabuhe shawiri abonge association ya uzuri wa dini Mwenyezi Mungu nambarikini yamnikeni hikma njema Mwenyezi Mungu yajailie association ya uzuri wa dini mdunge henamna inu mlio ili Mwenyezi Mungu yajailie muhunde manufaa mema. Mwenyezi Mungu ampone shari na fitna. Mwenyezi Mungu ampone shari na ndongo za umtini yani mharbatu. Haukaya haini bahanu balo heri ndo bahanu balo shari. Abwange izo na joto wa wanyaswaha nu hamu iso za fundi Musa wa uzuri wa dini. Fundi Musa dunga hena mnaulio utiishie fitna utiishie mharbatu hauka eshikomori haini banu balo heri ndo banu balo shari. Iyo ndo bahana kanza ruonese fundi Musa nekeba nungo fanyoze nungo zinu hamungu shakutufanya ukana ukestari harumaze rezo sheka fundi Musa zenongo zinungo zifanyo hamnyezi Mungu dawene association ya uzuri wa dini bahi kontinye utiishie fitna la wandu wa siasa wa hebamba o regio ya haho wazaliwa ne mafundi wa dini wapuha harume regio ya haho ya bambao wazaliwa wandu wa siasa wa bambao na wandu wa dini wa bambao mafundi wa dini watanganyiha wafanya aliansi ya ukontre fundi Musa na uzuri wa dini hasibabu ngwa hivi wao yezifanyishi hao na fundi Musa na uzuri wa dini yodo nyaswahari mnikaoni wakomori watukufu mada ya vili ngabomba depite ya Hengongwe ikuambwa Said Ali Bakari emba depite hiyo mwaja ilia mengoni mwa wandu watongesa ya lo depite lelo ndani manatika ndae Hengongwe ngwa mazahidi sikaukusudo sukwa lelo banu njeri ritowe balbala iliyo harumwe Ngongwe hauka depite Bakari hende daraja hadi waza ukana banu ye depite wa Hengongwe ulio leo hadi waza ukana banu ye mana ya arrive hata ya wasuli depite inde diplomu ya udoktora ya loniyo ya fitna ye diplomu Bakari ya loniyo ya fitna kabati mrujo ka usubuti ya jebanu leo ya je yani biazi zoka depite Bakari hasomo mbahindu fulani hauye na doktora fulani haunge na metrizi fulani ukati ya fitna na yofanya kwezi yebona woi depite Bakari hasiabo ngudonji ya harumwe miji ya Hengongwe yewambia ukana haringume wa depite ni Fatihu paskwe haka hanza yende secrétaire d'etat Shajuneidi hamtina fitna daina Abdurazaku ili yatende secrétaire d'etat ri tanta uwaza nongozinu hatari hundu ka kweli Bakari nguzambo abungeri kahanza jeruwene sebanu kana
Depute Bakari haelewa rongo nzima ukana ye ministri ulio leo ilamba ministri ilio ngongwe leo wa he finance haukabanu Abdurazaku na ke ministri hata ya Jono Garende kana uparoka sawa na Abdul Soifu, kana uparoka sawa na Mzimba, kana uparoka sawa na Abdul Karimu Mungu na mrehemu, kana ukaparoka sawa na Iburaisani, kana uparoka sawa na Sidi iyo ndrabo Abdurazaku, Juneidi, Emba Bakariyo, hemba romba maji yao pia, emba naziromba mbuzi wao pia, walwe serse wangongwe kwa bati baishwa azali hamnikani o wingu nshoiba de shanti mjere kam na uparoka sawa no wandu na wavumbwa bana. Abdurazaku kuna uparo shinda uhunde makadara marehemu Abdul Karimu ya kanayo. Abdurazaku kuna uparo ukane makadara ya Abdul Soifu impossible. Abdurazaku daona Junaidi Nemba Bakari ne wasaya wa mdungani yabo kamna uparoka sawa na Ibrahim Ali Mzimba, kamna uparoka sawa na Sidi, kamna uparoka sawa na Iburaisani. Hizo mgude afanya ngamjou kama waziri wa udomba leveleme enda sinye hiyo uti sinye hiyo ngamuamini huko wanduna wavumbwa habo wa wahundra bahati wa wakile ngongwe kwa jakana ze postu neze vama na hamade namna mloni zolelo mlo haruma amri mloma waziri mtoji amini kanganyima ministry mloma directori mtou amini kanganyima directori shado tokana nganyabo hasibabu farizi na kwezi kamtina ezi kabati namna ya ukana Abdurazaku mbuna antoreyo Abdurazaku ngufanyo hazi yemba waziri shaiti waziri ya timia hauka waziri ya timia uondo urengo decision mbuna elewe izo rambao vanu waheya ufanya hazi waheya ukanaezi o maka embaiza makadri za ngongwe wokwa tinaezi ngwafanyo hazi abongeye depute wa ngongwe Bakari parce que vanu izo rakanzari profiter zambe vanu wa ngongwe na mdwele wando Bakari harenge gari hadonjio mijini yeonesa ukana hamerite Bakari hamerite yende secrétaire d'État et ampromete Fatihua Azali Bakari nguzambio wandu halafu Bakari nguoneso kana hamerite yende secrétaire d'État sha Junaidi na Abdurazaku do mungwe mindu yode mana Fatihu yanzo yambehe depite izo Bakari do zambio wandu sikarututunga shaizo ranzori wonese banu edepite Bakari Junaidi hajo hungwe mindu da bolona nrongo ndi izo za hanyu shaizo la kanzaro wonese banu depute Bakari ngusubuti hende haruma trengwe haonesa ukana wala bala Abdurazaku hamungwe mindu shaide ya lazimu yende secrétaire d'État ani wandu walo haruma kanga zima shakwa turu aliana ani ngwa haruma klanzima shakwa turu aliana izo nrongo za ngongwe hatu wanu mimngongwe kaba tujo shida ntowe ngongwe hauka orono wangu haitahidi hama depute Bakari wajangongo wajirenda wangongwe fadhali kasirilo na uzalendo ngongwe mitangu hambudambwani husadembeni famia hangura ngu hambudambwani husi hadembeni na aboro zonanzoro ne sebano the grand capital izozo kasidoka na wandu wa meyabala sha le grand capital ze haini grand capital boto wabu hawandu harumaze ze kuwapia za henti wajabala mimi ohatu rangu hambudambwani shetambu Mrama depute Bakari ikao yeye muitahidi kwa mbani halafaji hunru hajarefije ngongwe ngwanzo ikeye mwenye ngongwe rahano wa zalongo ngongwe hamadasi izo rakanzaro waneseba no depute Bakari
ye diplomu uloniyo mruna jebanu ya rambi ye diplomu Bakari ya loniyo ukati fitna na upeu na urohombi na jido. Eske Bakari wanrua joelewa kana kweli wa imru wa CRC na wa handa habe wa depite ne CRC ay ne jua en 2015 2014 2015 Bakari hende depite wa hele jua ani wa imkazilio imba mafitia Bakarinu ngeiho ngwambo ukana hari yeye de aladhimu yende depite parce que Junaidi wa mbohoko au secrétaire d'état mtujo au secrétaire d'état wa Henry vahe Junaidi ngam amini uka emba mafitia Junaidi bayo nemba mafitia waziri ya finance jokiri ngwarambua o izo Bakari yafanyao shaizo na kanzar toebandu kanzar toenya faha kana ni wandu wangongwe wana mabani hangu wangongwe mlo haruma le janvi la sumanazali ze publication mzifanyao ngari wakomori ngwajua ukanga mwamba onrabo haukava anu rizamba ngari jordi rizambe waheya mru kana minga minaezi yezi na ufanya hazi yo different yezi na ufanya hazi yo different abonge nyiwangongwe nyinga mhundu bahati nga mfanyo hazi shanyinyi kamtina yezi yo different abonge banu Bakari kuna kaujua wende wakenti urenge mashababi wasoma haribala badeka ye dunia ishanji gurueti gurohoro ani ekale o gurueti ngali rohora o katikati yombali hokaizo zilio Bakari katina hata manongo itoka yonti oitwani hahe ukati fitna na upeu na rohombi kabati mwanadamu ujuo Bakari hodomoni na kombarila washili ujua ukana Bakari ye diplomu yahe fitna na upeu na rohombi halafu hana sistemu ya ufanya sambla ukana haribala yeye de mru wanzo kwezi baisho mna mwana wa senka ya usubuti hama kwezi mru mgongo ya ujua Bakari hodomoni yopora Bakari kwezi rikaza jertoe banu le wori wonese ka Bakari ye kampanya ya imene uleo ya uranganya Junaidi shanaziwa hundre na zimhundre Junaidi leo ekaleo Bakari hajangu ranganyo Junaidi na zimhundre Junaidi haukangu merite na ira hana hizo Bakari yafanyao ekaleo Bakari hajangu ambo Junaidi yeti hindu Abdurazaku yeti hindu izo haki hauka Bakari wa mahala ya fainyiwa msajaja wa uhiba voti wa uranganya voti wa uziwani ya sababu Junaidi nekipu hiyo zora kanzaru wanese bana ruwanese ukana ni wakomori surtu nyi wandu mlo haruma le janvi la sumanazali mlongo ukilo ze kwezi za Bakari kavati mwanadamu mnafiki na banu tabia za mnaharamu dehena mna hiyo hauka Bakari hodomoni ye mnaharamu wa haramaini hauka mnaharamu sidoto kama wanu bahamwana wazina wahamna haramu ngarazamba ubanu Bakari ze tabia zahe yengu jijuo tiparo mwambia zo haruma video tiparo mwambia ukana yemna haramu hasubuti hamba haringondo ya some hitima ya reme yemru nambiyo zenrongo katurema ya hane nguremo ya reme yemru nambiyo zenrongo abonge wakomori kanza rutwenya so hamba bibanu kana emba depite iliyo ngongwe leo ya tiao muharbatu harme mijia hengongo yefanya kampanya njia ukana Junaidi katahaya mwone Abdurazaku katahaya mwone izo amfiriza hanyu kanza rizibenu webanu ili wakomori muelewe ukana wanru wa hele jamvi wao nezedua wakomori waomba o uende ngwa jimanao kwa jitiao haruma miharbatu hena mna hiyo mada ya raru aanzari tike wale leo de suala ya heze voti zijao za hema depite mimi nti haruma ze voti
shatika hanza ntoe nyaswaha banu leo zenyaswaha hizo nazitoa banu ngabondwa jina wajohelewa nai yamfera hao leo ntisho mwanama abob shanga mwelezo ukana zenyaswaha banu haini mwanadamu ngene hikma ya hahe ne akli ya hahe ya uresume ya ufanya analyze sheitwa shahahe abo ngeleo mada ya raru ya hangwinu ya husu ze voti za hema depite za Desembre janvier tikanza nuonese banu ukana ngawajawe voti za madepite mimi ntuta haze voti haukaya ye mrujo hamba ngwanzo voti ya bongwendo yani ya confirme ukabala azali ngi hau halali harume ya kile ya hangu dami ngamjirongoleo sha tikahanza ntoenya swaha vanu ya husu ze voti zijao bonto tahaze voti za hema depite ntina droit ni critique ndeye ndongoze na hii owanzabo yinu zona kanza nonese bana haukabanu leo inu en faire simple très simple pour moi mimi nizona kanza nambe harumai situation heze voti zijao ya utota haze voti dena so hananzo ntowe ya utota haze voti ngela vimu ya Saiduku hanrongo mbili ya utota haze voti ngujojo usaiduku hanrongo mbili ya Saiduku ya daze ya lalonda ni hahe ya siwe ya tota voti ya bili ya Saiduku hardia towe sinyi yambao officieuse ilio mjini hao ne bavu yahe itirengo mateka inikilosuma nazali example hama Muhammad Ali Swalih Mamadu mbaba Nurdini Muhammad Ali Swalih harumaze voti za vira za janvier le 14 janvier hakaurema kana katutaha wandu wende harumaze voti shandrabo Mamadu hatoa mbahindu ambao ani hatoa mbahindu ambao officieuse hambia wambeni ukana mvoti Buruhani wallahi ngamsubuti nzambe banu ukana Mamadu hatoa sinyi ya hatoa konsinyi ya ukam Mamadu ya ani mbeni itimilikishewa mzaabudu wa Muhammad Shafiu na ambasadori Badawia ai ndomando Shatuir Muhammad Badawi abo Mamadu hajona haya ukambenia sumanazali haja premier izo dizo rajo jibiwa kama Metr Mahamudu yazifanya washili izo dizo rajo jibiwa Usmani bwana yazifanya Yarme baba unomjua mkazi parce que Mamadu hamba katutahavoti shaha sutene Buruhani officieuse no ili mbeni itimilikishiwa asumanazali le 14 janvier yabo zora kahanzaru wone sebanu leo kale omruja Usmani bwana haumruja Metr Mahamudu bai shongari juo yezibimo za hao za kisiasa na ile wanenro parce que vanu yezibimo za Metr Mahamudu za kisiasa izora hakati hata robo kilo hata nusu ya robo kilo parce que vanu Metr Mahamudu woi mri ya profite occasion ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya jaya hundra bahati ya votewa hasbabu de clear wa hae Metr Mahamudu woi timru ikao ya lona mji ya umiliki huu ukana hajoja premier sincèrement tihadalane Mahamudu harumwe washili kaya josubu emana ya remao voti wanruwa tujojua ziaibu zahe narelewane kisiasa ngarengo kisiasa narelewane nro Metr Mahamudu yeka kweli ngwambo kana ye washili ya hahe haungu imiliki bahiyenende harumaze voti za hema depute zinuri woneraone
kama zinu voti za region za bavu habavu. Donc ekale wa Mahamudu ngujihisi Maitre Mahamudu ngo miliki ye washili ngo miliki mji wa Shomoni kisiasa kilektora jipresente kandida wende washidane na jaye haushirane na Maulana Sharifu haushirane na mzade we ulo waziri leo hakadha walo washili walo armale jamvi wanruwa one zibimo za haukabanu ngarijua osi wasaya Maitre Mahamudu yemana ulomru wa siasa tidoka harilo kutora dabu wavote wanru wa sambi shakutina mji umiliki u lewa inu mdu jausu famadi bwana wende guvernori handani asibabu mwinyi hakanaezi mwinyi baraka hakanaezi ya isiwa ya shaisiwa shangazija yabu hakana wanru dubahanu washinda wavote wa wanru wa mji wa mkazi wa uhimili ya kweli ija 2019 usfamadi bwana hurudi wade harma election za guvernori yemana wavotewa de UPDC hasibabu Muhammad Ali Salih Mamadu baba Nurdini yekale usfamadi bwana ngojihisi ukananga wena mji ngawena bavu yenda ronese wende depute harume bamba oriwane haukajuzi ya hele 14 janvier urenge unkazi huiba Danieli wotina thamani hutoka kufanya jama madu au kama madu hamtanesha onti ngoni mamadu hamba katuta voti hardi hafanya hata mbeniti milikishiwa inkilo azali tizamba leo inu izora johanza harmaza voti za depute zinu mruyati kritike yowendo nyimtota havoti mnamdaze owabangwanza ovoti wabule wende donc ngamshikitiho leo hamade mwana mshuhatu mdadza hangu manamu amini kai mdadza hangu wechi ikoni mruwa aktivisti haku harumaze rezo zinu yoka Marseille yabo hafanya video juzi njajibiwa yemo ya ukana mdadze hamandawe ani ngwambo kana ngo vizione razida na mzimba mitimrwa mzimba mimdembeni jerika mzimba yemdembeni yemwikoni hauka mzimba hafanye yada ya hedembeni na ikoni mijiyo mili hafanya izalazimu mwana mumjini hafanye no yake mrumbaba yabumi shawa haini mrumdembeni unijuo haini mrumdembeni unijuo haini mrumbajini unijuo ngujuo ukana miti mruwa mzimba kisiasa yemdembeni c'est mon grand frère mi respecte yehuni respecte shakartina rongo za tanganya za usu siasa bazima damina shati kanza nuonese nyaswaha hamadi zona hamba ukakeiti jisa rdwamba ukana ngarjibu razida ngartoa ani mwana mshwahatu dwamba ani ngore kadre razidana na Ibrahim Ali Mziba bahari wa mangondo haruma voti inu question simple ya hizo voti zinu wewe mwana mshwahatu ngarjua ukaya wanruwa haho usfamadi bwana wa Maitre Mahamudu kale o inu ngo hisi kana ngo wandu wa ushinda wa miliki ya mabavu ya hao ne miji hao waambie wende haruma voti haukabanu ze faraka mbili haruma siasa mikala wa uzamba faraka mbili haruma siasa bwa komori ya mwando mndu yende haruma voti ya shinde au ya shindwa leobo mzimba yamba kana ngwendo haruma ze voti na ine partia ya le Paris yabo kajajinika sirete ukana ngujonde ya hunde shangu jiniko na rongo nzima ngumiliki omji wa hahe ngumiliki ya bavu ya hahe kweli ndrabo karjozi wona shaizo na kanzani wonese kaleo Maitre Mahamudu ngwambo kututaha voti keiti jisa upwe mru au rongo wewe wabe ngo kontre wala matretre wala jau kabati tretre Zanferzilio harmeye serikali ya harmeye ya Komori haba kabati opposition vanusima opposition shamimi ya opposition ya hangu miti Francome miti UPDC miti jua njaparo nje harmo parti bahanu
shamimi mru opoza haini mru opoza uongene droit ya huenda o mwendo ya lonuo daina uo ya kubaliana nae ekale orazida hakubaliana daina Ibrahim Ali Mzimba na Jamfar Abbas ajideklare ile kandida harumaze election zijao yabo hiyo ndio amini haukabanu faraka mbili za voti ndongo mbili soit election wanrua shinde raisi yaliyo armezi wamtowe warenge soit coup d'etat est-ce que ema opoza wanu famadi bwana rangweze ntihu yandi soja yetilwa zemwa uneze ne miharuma ya veri ya daula ya haki Faransa eske ha propose hindi wandu wanu wa hefron kome ema opoza wapanga hindi waroneshe wa komori hindi waniko wa komori hindi wa garantiso wa komori hindi za ushinda wa komori wakinae waelewe ukana azalingu jotolwa nganzao coup d'etat au election leo inu za election za presidentielle ma gouverneur zibiri nai warupiangwa juwao shale onga bo madepite kale onga bo wandu wajihisi ukana hoshinda parce que banu wa komori ngalazimu elewane ukana banu azali halelesa ema opposition mdaza kamturongoa azali halelesa ngwendo na utoa decret ni siku za ujadidishe mwana hahe yakanemvua rumenti est-ce que solution do kaondo atede harumaze vote wandu wazimbize pumazi kale obabu hawandu ambao wandu wawane harumaze vote za hema depite razida ngujihisi ukana ye urungujani ne moroni swidi ngiyo ya hahe na uribulie razida yende rendera oneze mfuzahe moroni harumwe swidi kale Ibrahim Ali Mzimba hamba ngwendo harumwe ngongwe ngeno mji wa dembeni na rimbulie rende tena kangujohonda miji midwajina rione puissance ya Ibrahim Ali Mzimba bana Ibrahim Ali Mzimba kajamba ngiyo obligatoire ngujohunda ngwendo harumaze parce que banu haini mtu ngene stili ya hahe ye stili ya usamadi bwana dohenda Faransa na la réunion ya tilwa mwau ya rengwa bahi kabati proposition hauka hau ya dola ba ela amini wofundi wa dini yela amini ukana wallahi kama na ukavoti zejazerelo yabo wako mori ngwa hunra wind vanu mana wako mori leo wahisatwa maya des paroles za hema opoza sincèrement abongele wa ikarazida na Ibrahim Ali Mzimba na wandu jina waba ngwandu haruma voti za madepite na ruwabule wende timpaka critique ngeladhimu ya uto argument ikale usfama di bwana haubaruani lewe inu mdu jabaruani kana kaujari ni keleso haukabanu yemana leo batoma opoza wafanya mandamano wakumorisi udu wa zaraka vanu ye arrêté iliyo ministère de l'intérieur ya ukakabati droit ya ufanya mandamano yotidezi azali tudo isinya wabaruani wakanenterimu ya he ministère de l'intérieur parce que wakati ancien président de l'Assemblée Burhani Hamidu ya vote wa député Harume Hambu yenda ya vote wa raisi wa hele baraza la mawakala la Hamramba baruani haka ministre de l'économie sambi hamrenge hambeha ha garde intérim quelques mois après wajaba fanyiwe changement CD ya kauvewa ministre de l'intérieur et de l'information chargé de la défense cheye arrêté iliyo ho ministère de l'intérieur leo ya interdize wa komori kwa na ujua ufanya mandamano hiyo de uo baruani ya kanenterimu ya he ministère de l'intérieur wa komori na rele wanendro vano serikali ya Sambi ngabo zinji wazifanya njema shangabo zinji wazirenda nai vamsi karuturema madzina karutuyenga wandu madzina ngariyenga au system Sambi hawai hati ya system ebanu wakavoti za madepite 2009-2010 wakati wa Sambi ngamfikiri ukana nzuwani ngazija Sambi haka populaire Sambi ye populaire moroni ye populaire uziwani yambajini
Shasambie ti populeri wa Shili. Sambie ti populeri ya Mahame. No hasasanya harenge madepite wa he Nzuani. Harenge madepite wa he. Harenge madepite wa he Ngazija. Badi Mzima. Yengongwe le seul. Ibrahima Ali Mzimba. Avec une alliance ya hema opposant. Wadzima na Abdul Soifu. No wasa yaze Juma Said Abdallah wa Abdul Wahabi. Kati ya lo president wa Heshesiwa. Mzimba ya kauperse. Le seul député ya Hundra harume opposition Ngazija. Ze voti za 2009-2010 wakati wa Sambi. Mwali Sambi kajashinda. Yabo ya sistemu ya uhiba voti. Inoba na kanzani wasili. Inchileo ya azali. Wanu ikililu kaja Hundra hata troisième harume wararu. Ikililu kaja ka harume wararu. Sambi hambangu wendo. Yeseni watoa ukana. Ikililu kaja Hundra. Ye cour constitutionnel wende watoa ze voti. Hundi haukana ikililu de Hundra. Yabo ya sistemu ya uhiba voti. Inutia ushangavu. Warmenti ya Komori. Leo. Njaba azalingu rendendro. Singa kartindae. Karna uparo kandae. Haukana ngurendo nai. Shaye sistemu ya uhiba voti. Inu mpango ya hezi ziko ukaya. Abonge leo. Ye depite ye leader ujis ukana ze vote ekangabo hede ze vote zinu ngujo shinda ya miliki ya bavu ya hahe katina droit wandu wambe ye traitre leo isfama di bwana hukontre voti uli amini mtangajwa dimani hukakamana ukavoti ze vote zirelo hunkazi Daudu Halifa haka usitene Burhani Hamidu hahe ya unkazi a 9h hende haunre situation ye change harumo mji wa unkazi usfama di bwana hunji ya mabangani mji wa unkazi huumilikisha Danieli Bandari yabo wewe ngasina droit rambe ukana usfama di bwana we traitre unkazi azalide ja premier kartina droit hu critique ye wanzoze voti na toze argument zahe he namna yanzo yende baheo tuanza voti ya toe argument shakabati droit ya ukana hari wanu matretro wendao sha wanu ti matretro wendao no karti d'accord harume situation inu haukabanze voti zinu ngari amini ukana ye mrumiliki ye bavu ya hae lewa inu kaidi na bomu ngwanzo ukewewe we mru ulona wandu waka vice president haruma mahamitano ye tahidi harume mbajini ya mbwani weongo metrize yenda depite ruone parce que banu zimferzinu ngizo za ukana mria jitole ne strategie ya l'Union parce que zinti voti za presidentiel za ma gouverneur chazin voti za ukaika vote wa harume bavu yaho ngojo na depite ya bolelo inu Dr. Salimu kweli ngoji hisi ukana we mwana msho sedasa na sedashim mwana nyaidi na bomu kuja ka vote wa sababu Sambi yenda depite ruone harume tahidi Mwinyi Baraka wende ruone harume Tandraya ani ho wandu pia hakabanu lewa inu ekale Maître Mzimba hau razida wafanya declaration ukana ngwa haruma ze voti yonde henamna wao waelewa ukana hoshinda azali ngazo haruma ndo participe haruma voti hawe kama kwa tufanya na mtoe mapesa mlo nayo mwaya ye hao majomani mfanyi kudeta azali ya tolo yonde ze solution zilio kabati namna ya ushinda azali henamna azali ya ruoro wingu mchobade shanti ya tongo henda ho buskile azali namna mbili vote au coup d'etat coup d'etat inu ngajo fanywaje na banzoma iye engapo jo turuku ya towe enga nyinya kamtina mba hindu haukenga nyinya mjori jozi wona abonge sisi kanzar to nyaso haukana zemferzinu kazitiza matretre na watu matretre ye leader Nduja Jafar Abbas Haji déclaré officiel qu'il sera candidat à Domoni en juin. Leoinu et Jafar Abbas Haji déclaré officiel qu'il sera candidat
harmwe eze élections législatives zijao. Il y a une seule chose. Nari encourage Jafar Abasi rione argument ya hahe hata ya wasuli député. Hauri daze. Kartina drorambe traitre. E kaleo Ibrahim Ali Mzimba ngujimiliki daine parti yahe ya ikreye. Hukana ngwajo ushinda wa renga za disposition wa wane ne magui harumaze voti zijao na uende. E kaleo Razida ngujini koe miliki ya heuru ngujani ne basha ne bajanani ne zilmaju ne hemoroni swidi riti critique rambe uma traitre kabatiza hamba uma traitre na ribulie rende e kaleo usfamma dibana ngwambo kana honda haruma voti keti aula e kaleo manama belagwa ngwambo honda haruma voti keti aula manama belagwa ikahamba kabati honda haruma voti keti aula e kaleo komredi wamba kwa tuenda haruma voti na mtoe argument muone sema na mtoe ze enjeux zilio mtoe haruma voti vahewa nuamba ngondo haruma voti waone se ze enjeux e mana wanzo haruma voti sharti des années ramba wanu matraitre wanu ti matraitre haukana haini aba ngwanzo voti ya bonge na moyen ya mungu one stratégie ya hahe na bano noto de rejei zinu voti za regional shati voti za presidentielle ama gouverneur Hamadi Handani mtu amini leo hukana Mansuri ho dembeni ngujo kausubu tiende ya hibie Mzimba dembeni ya mwanzo yafe hamajuzi mwono huka Dr. Salimu harumwe mijehenga zijapia o mahala ya rafukuo hata tufumbuni kajarafuku Hamadela radembeni dabo kamzimba nuandua hahewa dembeni wa monopolize wa maîtrise waonesa ukana hunu dembeni inu ya Mzimba jerika tuonesa exemple ukana Mamadou hamba katuta voti shaha maîtrise e situation ukana katuta voti harumwe dunia kamili hazamba shaho muoni hamba yewa mbene na mvote Buruhani ilarelewa ila de namna ya uonesa kajajojiviwa yembeni milikishiwa Asumana Zali na abwe kai milikishiwa Asumana Zali yabo shatwiri ambassadeur wo Mzabudu Muhammad Shafi ancien ministre des finances ani Mamadou hajona haya ingembe ni azalide aja premier hafanya namna hiyo yabole urjo jibi wa Usfamadi bwana usutene Mzima harumo watanu wala officiers riwane capacité ya hao riwane jirima ya hao nuil niwanru kao kamtongo rambia ndrabo wakomori walemewa ndrabo wakomori walemewa conference wakomori walemewa conference de presse wakomori walemewa miharbatu ya mambo wakomori wajonza zitendwa ili wakomori walemewa nezinu sha yemana wakomori watofanya reaction kabati accompagnement ya solide ya hanyu nyima opoza mambao nyima opoza leo yode mana rakanzaru wonese banu kana isu ala inu ya hize vote zijao ze enjeux ngizombili en politique haruma stratégie Owanzao ze voti wajusawo mihono wandisa nari walindao nyi mtuanza ze voti ina mtoe strategie nyi wandu ikao hata le seul wanwanzao ze voti Razida harongo wa plusieurs reprises haoneso utukivu wahusu situation ya Azali henamna ya tongo toaze décret et renforce manahe pouvoir wanu habaha rjojorambe ukana Azali ngebeti salama basi pour yadore seve wanrwa hazi hamade de denti ya Ethiopie haukale Ethiopie il y a le pouvoir harume premier ministre il y a le président il y a le yabo kumanamshe habaha le président ti ule yabo Ethiopie wenge yabo juste yadore seve ze lettres de créance za ambassadeur wajao. Toutes les décisions, les nominations, c'est le premier ministre Abiy Ahmed qui prend toutes les décisions en Éthiopie. Yode heli iliyo komori haba azalinge yabo pour yado recevoir wajeni officiel, wada hemi safara officiel, sha ye décide ye raisi ulio yo hamba fatihu na sikar jaona mndu ya tukiwa na rongo hizo nyima opposant pia hukati Razida de ya rongo ya oneso tukivu wahe
plusieurs fois shale woinu e karazida haba vumba voti ya boye traitor shawe wanza utoanza voti weti traitor karna na keravi ritike harumaze rezono maizo rionese ukana haini mndu ngene droit ya hae parce que banu kabati e opposition keti organisée et opposition keti organisée le woinu watokoto exemple le Paris ya Mzimba hau Ibrahim Ali Mzimba harongwa plusieurs fois riziono katu depane na Mzimba hende hangaria front commun pour les élections mais il n'est pas front commun, il n'est pas joua Mzimba kajaparo kajua yaboleo Mzimba yeti traître ka créé parti parce que encore une fois et comme Mzimba a créé parti yabo ngumentene nguoneso zefalikiza hahe kukana yemru fulani Mzimba yeti mru leo inu spa madibwana kana ujombo kana vanu Mzimba ngorwa roze kabwa katsuru arankabwa hauka haini mru ngene falikia hahe njaba Mzimba ye mwema yo haini mru ngene fikra hahe mitinda wanungwa jua mimdembeni shamiti Mzimba shanga mtora ai na mtoeza hangu fikra nlonizo abongewa Komori tijojibiwa henamna wanruwa liyo harumaze fedza heze votizimu leo inu ritikiri rihadalwa parce que ma opposa wanu wanti pia tiji front commun non élection front commun élection wanti pia pour moi ngasi haruma kanga zima shaibaki ukana mimi tijohanza watitolwa raai za matretre na watu matretre wonela pour une bonne cause e cause hindi do ushindari azali ebanu azali ngujo kauroha bahari mraba na lawe zozi sazilawa ramba zinji kaze noko kastuhenda ramba jau ani haba juhanza zitendwa yekale onyi wanroduhazi ze Sufa Madibwana ze Mahamudu ze Baruani ze Mzimba ze hawoti pia ze Mwinyi kamtushida mwaniko Komori ndrongo wa kinaya ze roho na mwambe kamlemewa wabuhe nouvelle génération dynamique fort ya ushinda rikenti ripange henamna ya ugombana no one aponge wa Komori sirengo wakati mwinji ngamjori Sami baleoti kamle shaika wajibu rikewale iliri wonese zenongo au kabanze zenongo ngalazimu zidoka clair zikeza utataliana na wanzo mru fulani na utuanza mru fulani na banu ya difference ya hatu da sinu wandu wasaya sisi karna ujohamba sima opposant rionembi za opposant kakarzamba karna ujohamba ukana sisi wandu utuanza azali na wasaya utuanza azali ya fanya nai kakarionesa yone za hatu sisi haini mdungene stili ya hae haini mdungene namna ya agenda ho Sufa Madibwana stili yahe ya de faranta inde ya rengwa tulwa mwau ya hinji harumazela sali ya mbea zalina lawe yotu diyo liyo vaheziko ya stili yahe Yusuf Said Mahazi ziko ya duamba ukana ye prezida wa liberation za Nrabo karti wa mjanya na Nrabo cha justi miharbatu bahi inu sistemu ya ukana haini mru ngutotaha ya tende ngutotaha ikebala ye mhu na banu kairi hena mna wanu ambao erenuvo ya Nrabo inu mana tiono Mbahamadzi yafanya interview juzi tiono arma video habari za Komori hali amini badi kweli daba uhua badi mduto na maarifa uhoza badi mduto na malezi uhoza hali amini ukana harira ngura renge independence kaba japaro kama ministeri majweni kati leo ya Rabibo Mungu yehuza Lwandi yehunja ankilindi rionesa abantu rizonesa ukana ye mndu ya kaujanoese ukana moto jweni cadre ye ujua huka ministri wodo wakati wa Johari zedi ni nasiri wo hakana mahaminga Abdu Saifu hakana mahaminga wakati wa Johari yemba gumsese wo ihoma weni we hakana mahaminga ani wawana ndongo ikao watongo ududusa uborisha wandro zamba wamba haribala ona ankili shana jodo wasamia ukabano mboso ngwadongo vurale kasumba lala sedi mamecheki ya kohamba kango tona mravura maji ya maji ya manga ngwambo izanzao hawe havura kasumba ani
hata mdu katujua wanunga wandona bwana kwamba majagala mafididi watu na hikma watu na ankli raha watu via ankli shado chokangwa Claude Dimili na 15,000 na utino mafra ramaze moto ili ke haribala ngo wandu ngaruwene sawo banu ukana. Il faut une nouvelle génération fort rikombate no wandu wanu hakuwaze wanu wahizwa wakomori wahisatomaya kwa tutoa argument car tutaha conference car tutaha rongo toka yonti lewo yinu eshonga pia shagumsese homa weni mumedi msaidie shangena handu huze embude usufa mmadi bwana ngomilike bambao hakutuimiliki ye Metr Mahamudu ngomilike washili au kutuimiliki ye Mwinyi Baraka ngomilike Itanraya hakutuimiliki daona Metr Fahami ngelazimu mwonese zitendwa ize voti zijawo hizo haukaba ni mna mpira ngupangwa endea pangwa ensemble ya banganzao mregeze disposition za hanyu mwende mwanenu wandu wanu haumrambie kabanuzi nrabo mtogo urambia narutuona na tena Mwenyezi Mungu narinikezo na hairi na sermenti hatu Mwenyezi Mungu ajaili walomo lopitali wahunde unono owanzo wandu waume mgu ya wabe owanzo wana mgu ya wabe owanzo wandu washe mgu ya wabe insha Allah taala narutuona na tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa nafa minkum.